Ime gosta kojeg planiram da ne mogu da kažem zato što se plašim da onda ne bi bio u prilici da se ta emisija snimi, da bi se iz više razloga i na više načina ona izjalovila, ali mogu da kažem samo to kada taj gost dođe na red, odnosno kada dođe red i ta kontroverza, ne vjerujem da će ovdje više biti dilema oko toga šta se dešavalo i šta se dešava i dan danas i da će biti mnogo manje nevernih toma sa ove strane koja nije vezana za bivši režim, odnosno za vrh bivšeg režima i za nepočinstva koje on radio. Ima još nekoliko gostiju, ja bih volio recimo da razgovaram i da imamo otvoren razgovor bez zadrški sa dugogodišnjim šefom tajne policije Duškom Markovićem, bivšim premijerom. Postoji li mogućnost da i gospodina Markovića ugostite? Ja mu i ovom prilikom šaljem otvoreni poziv. Ja sam uvijek spreman i voljan da u skladu sa ovom profesijom mojom dobije prostor u mojoj emisiji. Da li ste ga već pozivali? Jesam, ne lično, nego preko PR-ke njegove političke partije avgusta 2024.